MC ba kaunti ya Meru ni barombete atongeria bonthe kaunti-ini ukugwata mbaru utongeria bwa Gavana Mutuma bakiuga bobu gatetheria kuthiria nkuchano cha gisiasa na kwa kanya thirikari kuritira Karingugi. Akiaria mutongeria wa baria bakai mbungene umwenda ithile ni achokerete mwandiki munene wa kiama kia Ambas Mugambi Manyara na kumwira etikiria ati Gavana ati Kawira ni umarukire gitene na atige kurikira rais kuga ati niwe watetherie Kawira ethirwa akingwa ithile ariuga bwa gitumi ni ati gituma kia siasa Meru igietanirie na Kawira na etukumakania no watetherie kagitene ukau. MC wa municipality nawe Caleb Mutethia kinyawe no rite Ameru kwa kanya Gavana Ojo kuritira kaunti Ngugi. Mutugikare ni agutwacho Tigeni thaiji kwethire kuri na siasa chire no gunikire mukari wa Kawithire. Eje ni migambo MC wa kithi mwenda ithire na MC wa municipality Caleb Mutethia bakiuga thaiji reka siasa bategora bakomba kuguna mukari wa Kawithire kagita karagatigere mbere tweta siasa ne na nkuruki MC ithire akimeneria wakiri Mugambi Manyara akimuria na atige korota Rais William Ruto akiuga niwe watonyerere Gavana wa Kabere Kawira Mwangaza na thaiji MC ithire ariwa guteko makania no wengo watethereria Meru kuona Kyoto kana thiri na siasa cha mwaka jwa ngiri jire 27 thaiji mwenda ithire arira Mugambi na atie kuba makiate Kawira Mwangaza akethira redebene na MC Mutethia kiwa siasa jichano karunga magite kireko chiteno guni wakagita kakiria kariba Meru Kawira Mugambi. It doesn't matter who participated. Kawira kwana kake Meru kwana PC reneo. It doesn't matter. No tena right cha condemn president no ndo Kawira kwana. Bila to kuromba every other leader na unite na Mutuma. Every other leader neither carry issues cha Meru ita nambere. Every other leader neither akitia president into bila to kwenda viende ne Meru. Lakini dhai bila to kwa ile imaendeleo based on interest cha antupa Meru. So Mugambi ndo kura batu tetisho yao. We are focused on development na ito kwenda Meru bari turongo sawa sawa. Itugire political decisions iri kumikiwa na ndichi dochi people centered. Everything irato kwaria ni the people centered. Antu beto na ndetumenye kagita kara twinako tukambigo channel our energies kairi kurwa Mutuma twethinkia. It is the most gintu gikela kindi disadvantage ke mwananchi nuntu mwananchi utubi arona mwankaza ai kiyo indoa late and center na that with the next cycle budget ya 2025-2026 tuchurie mwananchi mbia kona Kinge MC Mutethia na rombete mbunge ya Meru na ndeba tongere twene speaker Ayubu Bundi gutigira ni bakugia ngwataniro bachokyo rumorwa rwatwire ukaberene. It is now important that we atongeria MCAs to leave behind our differences na twitikiria na ndikagitaga ku move on ndwaire rari otumithirie rumena rwa turaritukirite among ourselves turekanire na tuendane nonto at the end of the day mwananchi na kwenda service yetu. Kingi kire MC mwenda na ugete kire mianka iwere jete na kwenda gutige gwetera mirandi ya weti na mbere kire wandia we akiuga Ngugira chitarite kau kanyumena kwa mianka ire kurukete nechi abangete kuthithia kagita kangabana ntwethinke na Ngugi inge nkuruki kwenda bamba miaka ile ntia legacy ntena manda maingi ni utia legacy antu bako bakithi banairwe ningwira baritirite miaka 5 ende ni ononto ngwira bampere ngwa miaka 5 na muthiene kinya MC Mutethia na ugete wandini awe no betete na mbere kugunekana kigena kuma kiri World Bank na thaiji balabara ya kuma 3 stairs gukurukira kamba kya gweta Kemu iri mubango ne jwa gwikirwa rami turabeije njira ni jiti kuthithwa nande kenda this financial year tutokubyo tukuona njira ithithwe World Bank ke report rateto shewero reakwa rieto ne mutuge kare.